من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وإذا مس الإنسان جتون المنما خنوقاتك ضر جتون ركنه يوغاني في إسمدت جاية المنا ما تبياتك قبا جتون. وإذا مس الإنسان جتون المنما خنوقاتك ضر جتون ركنه يوغا إسمدت دعا جتون نيامة ربه ربي ساخنا نخدتا منيبا إليه جتون غرسا ديبئي ثم قدتك آما قلبي دان yeroo rakkinni irra dhufee qaama qalbiin gara isaa deebi'eeti kadhata. Thumma idhaa khawwalahu duuba immoo hoggaa isaa kenne ni'matan minhu jechuun godhii isarraa taate kennaa isaa hoggaa rabbiin kenneef amma kun yoo duraan qabeenya irraa fudhatee gana qabeenya kenneef addunyaa yotti kenne yoo duraan fayyaa irraa fudhatee ganatti kenne nasi'a jechuun ni irraanfata maa kaana yad'uu ilayhiya dhugu duraan isa min qablu jechuun duraan waan duraan rabbi ammatu sanni irraanfata jechuudha. maa kaana yad'uu ilayhi waan duraan rabbitti yaammataa ture san waan yaa rabbinaa kenni je'eetti kadhachaa ture sanni irraanfata. wajaalani godha lillaahi rabbiifiya andaadan jechuun shariika waahila hiriyaa rabbiif godha garagalee irraanfatee jechuudha. maaliif yoonni kana hojjetuuf inni liyudilla an sabiilii jechuun karaa rabbii irraa dabuudhaa jecha karuma rabbii kanarraa jallachuuf jecha tana hojjeta. laamal aaqibaadha malee inni niin jalladhaaf hin hojjetu baramma nagaa. laamal aaqiba amma bar nama shirkii hojjetu jiruus karaan kiyya kun jallina jee yaadu inni maal jaa malee ani sirrumarraan jira waan ju'u falmata liyudilla jechuun an sabiilii karaa rabbii irraa akka jallatuufiya yookiin yudillaan adallaarraa dhufe nama biraatu karaa rabbii irraa jallisuuf jecha namnummaan haana laallatee jallatuudhaaf jechu kaisa laallatee jallatuus baay'ee jira jechuu deemagaa. laamal aaqibaa hoggaa jennu dubbiin odoo deemtuu ka sarkaataatii jechuun magaa inni immoo ka yaada isaatti qaceellumarraan jira jee yaada karaa isaa san irra falma garuu immoo dubbiin tana jalaataatiidhamma laamal aaqibaa wanni jennuuf jechuudha. akkuma ummanni fir'aawnaa Muusaa guddifate laamma Muusaa liyakuuna lahum aduwwan wa hazanan isaan wanni guddisaniif sanaa miti dubbiin san jalaa taate malee akka isaanitti diina ta'uuf wa hazananii yaada akkatti ta'uuf guddisaniidha. isaan saniif hin guddifne garuu immoo dubbiitu deemee karas tahe jechuudha. tunis akkasi liyudilla jechuun akka nama biraallee jallisuuf jechaan sabiilii karaa rabbiirra namnummaan uka isa laallatee jallatuufi nam meeqaan tamee ka isa laallatee jallatu jira. maatiin isaatiis ilmaan isaatiis ka isaan jallatan hin dhabamanii yoo yudillummaanu ifumaafuu karaa rabbiirraa jallachuudhaaf jecha qul jiini atiis akka isanii yaa ergamaa kiyya tamatta'a jechuun qananihi tamatta'a jechuun bashannani bikufrika jechuun kufrii ta'e tanaan bashannani qaliila waa xiqqoo addunyaan iseenuun jirtu umriin teetu gabaabdu hankuma yeroo gabaabaa tokko bashannani ji'iini. innaka min ashaabin naari ati booda warra ibiddaarraahi amma inuma jiraadhu ji'iini jechuudha. amma sin tuqnu nagayumaan jiraadhu booda immoo galata kachuu teeysaa je amman je maatis rabbiin garagalee amman waqaanitun sanamni dhaabbataa ta'e je aanaa alleeyli jechuun yeroo halkanii ka dhaabbatuya. saajidan jechuun waqaa'iman ayyaduga salaata namni dhaabbatu jechuudha. namni halkan salaataa bulu saajidan waqaa'imanii walumarratti hafassaruma min itlaaqil juz'i wa iraadatil kulli kun imma sujuudaa fi qiyaamni salaatarraa gareedha garii takka jechuudha. humna malee salaata guutuu miti gaa kun. ammanuwa jechuun moosa namni qaanitun jechuun ajaja rabbii fuudhe jechuu dandeenyamma. qunuuta jechuun maali ajaja rabbii godhuudha. qunuuta jechuun hiikaa baay'ee qaba.
amman waqaanitun jechuun sanamni dhaabbataa tahe aanaa alleyli yeroo halkanii saajida waqaa'iman jechuun kadhaabbatee salaataa bulu sun yahzaru laakhirata jechuun kaakhiraa sodaatee wayarjuu rahmata rabbii isaa kajeelu kaman kafara je akka nama kafreeni taheesa hin taane jechuun jalaangaa dhuguma namni halkan salaataa bulu halkan rabbii jecha dhaabbatee halkan rabbii jecha sujuudaa bulu suni ka akhiraa sodaatee rahmata rabbii yookiin jannata rabbii kajeelu kaman kafara jechuun akka nama kafreetiin tokkuma inni mee isin wal bira qabaa laala namni kun tokkoo miti jechuudha duuba saniifuu namni rabbi sodaatuu fi ka rabbiin sodaanne tokkoo miti jedhan ni beekama qul ji'iini jee kunolaa inninu hal yastawii jechuun hawal qixxaawaa ji'iini alladhiina ya'lamuuna warri waa beekanii fi walladhiina laa ya'lamuuna warri umaan beeyne wal qixxaa ji'iini mee gaafadhu isaan murtii kennisiisimma yoo tanallee murteessu baatan namni waa beekuu fi qawaan beeyne ma wal qixxaa ji'iini je saniifuu namni rabbii tokkicha gabbaruu fi qawaan biraa gabbaru akka nama waa beekuutii fi akka nama umaan beeyneeti jechuu adda fagoodha jarri kun lamaan laalammee namni beekuu fi kan beeyne akka tokkon ta'in namni hundinuu ni masakkara sanamma yoo nama rabbitti amanee fi ka rabbitti amaninii tana yoo murtee kennuu baataniisi mee tana murteessisiisi tana ni beekan yoo kayoo maal goona janinuma amman waqaanitun hamzaan idaa janiin waamicha amman jechuun yaa jechuma amman waqaanitun jechuun yaa nama dhaabbataa buluu aanaa alleyli jechuun yeroo halkanii yaa nama dhaabbataa buluu saajida waqaa'iman jechuun salaataaf yaa ka dhaabbataa bulu yahzaru laakhirata jechuun kaakhiraa sodaatee wayarjuu rahmata rabbii uyee jannata rabbii isaa yaa nama kajeelu qul jiini mee isaanuma saniin hal yastawii jechuun wal qixaa jiini الذين يعلمون والربيخني في والذين لا يعلمون والرمان بين توكو إتي ور ربي بخير ربي قبره ومن برام موقع عبادات دسون ور ربي كبرسون أكنا مومان بين سني إسني في إسان سن توكو مت جلال ربي إسان مو يامي جتشو جرى سنكنا جيمي نايامي اتنايمي إنما يتذكر جتشون بنمني غرفمو ulul albaab jechuun warruma lubbuu fayyaa qabdu qabu gorfamaa nama hundaa miti quraanni yoo quraanaati nama yubbu'e garuu immoo ka gorsarraa fudhatu warruma aqlee qabu warra qalbiin isaanii fayyaa qabdu malee humaati kun hin dhaga'u jechuudha saniifuu isinan qimuumintoota warra wanni itti himame galtuu fi jarri kaafirtoota ammoo warra wanni itti himame isaaniin galle sanii isinii fi isaan adda fagoodha gammadaa ji'iini jemma ammaas garagalee maal jee qul ji yaa ergamaa kiyya yaa ibaadi alladhiina aamanuu yaa gabrootan kiyya kanatti amantan ittaquu rabbakum jechuun rabbii keeysan sodaadhaa amananii taqwaamaatti dhaama itti fufaa jechuuf deema ittaquu rabbakum rabbii keeysan sodaadhaa bakka yumattuu lilladhiina ahsanuu warra toltuu hojjetaniif في هذه الدنيا جمعا جرما الدنيا تنخيستي حسنة جتشون تلتون ثاني تاتو جمع الدنيا مخيستو جرو بريد جراتني دابر للذين أحسنوا جتشو والعبادات الشني وجتني في هذه الدنيا جرما الدنيا تنخيستو ثاني تاتو دا حسنة جتشون تلتون ثاني تاتو ديا يوخيو في هذه الدنيا جار مجرور كان من preposition كان أحسن ما كان بلا جيسنو للذين أحسنوا جي والروجي تولشني في هذه الدنيا جتون جرو الدنيا تنخيست ورا تولشني في جنتهما أسمك أمنما ورا جرو الدنيا تنخيست عبادات تولشني تاتودا حسنات جتون تولتون ثوابني قارين قويا كياما إساني تهادا جنة جتودا أكريفو سنتمو مالقوني للذين أحسنوا جتون ورا عبادات الشنيفة تاتو دا حسنة جنلا حسنة جتون قارين تاتو دا في هذه الدنيا جرما الدنيا تنخيستو جرو قاري جراتا جتو مسكين اللي تهن هما اللي كباتو باتن جرو نسان جرنسون جرو بريد قلبي نساني دسي خيس جرتي قمتو خيس جرتي بلنا خيس جرتي چودا قون أمو
warri ibaadaa tolcheen hojjenne warri waan fokkattuu qofa hojjetu yeroo hunda tasgabbumaa hin qabu jeemma rabbiyya kara lachuutu fasaluu dandeenya lamma fi haazii duniyaa jiruu addunyaa tana keessatti warri ibaadaa tolchanii hojjetaniif tahaadha hasanatun jechuun toltuun guyyaa qiyaamaadha waardullaahi dachii rabbiitis waasi'atun bal'oodha je yoo bakka takkaan isinii mijjaa'u baatte bakka biraatti deemaa bakka ibaadaa hojjechuun isiniif hin mijjooyne jiruu addunyaati jecha kanaa jettaniin jiraatinaadha deemaa godaanaas bachiin taa'inaa je innamaa yuwaffa saabiruuna kana hojjechuun ammoo obsa guddaa barbaada innamaa yuwaffa saabiruuna warri obsan galatanii galfaman ajrahum jechuun mindaa isaanii ni kennaman guyyaa qiyaamaadha bigayri hisaabin lakkoofsaan malitti kennaman jechuudha wanni biraamma ala sanatu bashiraam saalihaa jenna toltuun takka 10 galata galfamti yoo xiqqaatte 700 galata galfamti maasii yoo guddatte achii olii yoo kutte immoo tachii oliitiis jirti san keessaa takka sabriidha je saniifuu ibaaduma tana tolchanii hojjechuufu manni addunyaadhaa kun cinqii adda addaa qaba je bakka takkatti immoo yoo jiruun addunyaa sii qaceelte tammoo ibaadaa hojjettuutu siif hin mijjooyne ta'a saniifuu obsa barbaaddi wantini halkanii sirriibaa lafaa kaatee dhaabbachuutu barbaachiftimma lubbuun khayriin feetu innamaa yuwaffa saabiruuna waan baay'ee si mudata bar ibaadaa irratti wanni rabbiin akkana jeef obsa qabaadhaa jechuufi innamaa yuwaffa saabiruuna warri obsan sun galata isaanii ni kennaman ajrahum jechuun mindaa isaanii ni kennaman bigayri hisaab lakkoofsaan maletti jenna malee matana boodatti gaafatamu maletti hin jennu matan lakkoofsan qabu jechuu sawaabni isaanii akka waan biraatti 700 jenneen himnu tasabriidha jechuudha qulji eeywa yoo bakka takkatti isin jallatte bakka biraatti deemaa je saniimi bakka duraan turte takka gadhiiftee deemuun xiqqoo namarratti ulfaata isuma sanichi gadhiiftee deemuunu nama obsa qabu malee hin ta'u jechuu qabeenya itti qabdu san hunda kaafirri dhorkuun mal ilmaan keetii fi warra keetiin adda si baasuun mal akkasimi cinqiin jirti jechuu bakka atiinuma ibaadaan tolchee hojjedha jennaan namnummaanuu nama rabbii yoo ta'e malee hundis hin fedhu maasiisi ibaaduma san tolchitee hojjechuuf maasiis obsa barbaada innamaa yuwaffa saabiruun uuma jee malee rabbiin addan baafnila hunda akkanuma wali gannaqeetuma yuwaffaa jechuun guutamee kennamuu jechuu wafaa jechuun maali waan takka guutanii si naquu jechuudha kennaadha kennaan sun hoggaa guutamtee kennamtee wafaa jaamti qul ji'ati ergamaa kiyya inni umirtu jechuun anniin ajajame ana abudallaha rabbi gabbaruttee ajajame mukhlisan lahu ddiina jechuun ibaadaa isaa qulqulleeysee gabbaruttiin ajajame ibaadaan akkitti toltummaatis akkana jechuudha ibaadaa bareechitee hojjechuuf niyaante toluu qabdi ikhlaasni jiraachuu qaba jechuuf deema bar wa umirtu niin ajajame maatis lianakuuna ta'uudhattiin ajajame awwalal muslimiin jalqaba muslimtootaa ta'uttiin ajajame ummata kana keessaa jechuudha saniifuu muslimni jalqabaa ergama jechuu odoon ta'iin ummata kanarraa moodeeliin ana ta'uttiin ajajame jimma saniifuu ati warra mataa duraa ta'e jechuuttiin ajajame ji'i itti himi ani moodeelii ta'uu kiyyaa wajjin if duuban deebu namni moodeelii ta'e tokko fuula dura deemuu qabu malee laaffachuun qabu ansanittiin ajajame ji'iini qul ji'in maasiis inni akaafu jechuun anniin sodaadhan maasiisiya moodeelii ta'uu qofa odoon ta'in eeywa qul ji'in inni akaafu anniin sodaadha in asaytu rabbii yoo rabbii kiyya dide ajaja rabbii kiyyaa yoon godhuu dide yoon isatti dil'aawe عذاب يوم عظيم جتون أدب قيا قداتني سداد عذاب آخرة سنتو نتن إفن دلاو جتشودا لقى عذاب نسن درام لتلالم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله جيب ربينو قيا إذا خيسا قر ربي دي فمتنسن سداد لاجي صدمان قيا سنيتو بدي وجتشو إثنتن إفتو جتشو دي من ربين سنيفو إرقامات آنس كنو كنجي قل الله أعبد جتون الرب مقفان جبر جئيني الله كم مفعول مقدمون أعبد الله جتو في الله أعبدوني كان سوال الدم
akasemi abudullah tilaje rabbi sinin gabbara waan biratis gabbaru malti yero sanamma akka gaafa kana kanan taatu qulillahi a'budu warrabbuma qofaan gabbara ji'ini qofa jechi kun bakkit irraa dhufe taqdiimul maamuli alal aamili yufiidul afrajan objektii verbii dura dabarsuutu waan kana fide jechuudha allahan kun maf'uulun muqaddamun a'budu dura waan dabreef qofa jechuu kenna akkuma iyyaaka na'budu sanimma suma qofa gabbarra jennee fasarechittisi asittis amma qulillahi a'budu jechuun rabbuma qofaan gabbara mukhlisan lahu diinii ibaadaa kiyya isaa qulqulleeyseetiin gabbara yaa waan biraa isaa wajjiin hin gabbaru shariika isaaf hin godhu haanaa arkaniifis hin hojjedhu haanaa dhaga'aniifis hin jiru waan takkaan saniifuu Allah jechuun rabbuma qofaan a'budu gabbara mukhlisan lahu diinii ibaadaa kiyya isaa qulqulleeyseetiin isuma qofa gabbara fa'budu maa shi'tum ammoo isin waan feetan gabbaraa isin min duunii rabbii gaditti waan feetan gabbaraa jiin inna allaha laa ya'muru bil fahshaa'i rabbiin hamtutti naman ajajuure akkana jiiniin kun maal jechuudha tuni talolaati ajajni asii kun ajaja taadiida jechuudha lolaaf jee malee tolaa miti malaal akkuma haati ilmoodhaan deemi bakka feete ooli galgalaat maggaltaa jettiin ammoo akkas jettee nuftu isiinuu galgala numa dhufta yoom barbaree jessina qubaadhe ni gartaadha laa dubbiin saniif ummatunis fa'buduu maa shi'tum waan feetan gabbaraa min duunii rabbii gaditti booda isuma dura dhaquu teeysanii galanni keeysan achi isa biratti isin eegu jira qulji innal khaasiriina jechuun warri hoonga wanjiin ammaas alladhiina khasiruu jechuun warra hoonga warra dhaban sani anfusahum jechuun lubbuma isaaniitu warra khasaaran sani wa ahlihim jechuun warra isaaniitiis yawmal qiyaamati guyyaa qiyaamaa jechuun mee warra silaa jannata keeysaa babbareedaa san huural ayni hunda dhabanii waan takka bakka azaaba keeysa kophaachii gubachuu ta'an warri hoonga ujarasani malee warra jannata seenee miti ji'iini qulji innal khaasiriina warri dhugaadhaan khasaaran alladhiina khasiruu jechuun warra hoonga wansanii anfusahum jechuun lubbuu isaaniiti soongeeysan jannata bareedaa wa ahlihim jechuun warra isaaniitiis dhaballaa lamma huural ayni jannata keeysaa babbareedduu san yawmal qiyaamati guyyaa qiyaamaa warra san dhabani malee nama khasaare jechuun nama addunyaa dhabee miti jechuudha addunyaa dhabuun laaftu tun addunyaa yoo dhabdees obboleessa birattis gortee ni jiraattamma addunyaa yoo dhabde obsiteetis jiraachuu dandeessa garuu immoo akhiraa wanni akkasiin jirtu alaa dhagaya dhaalika jemma rabbiin khasaaraan akhiraadhaa sun huwal khusraanul mubiinu khasaaraa guddoodha jee bakka khasaaraan akkasiin jirtu ta addunyaa tana yoo dhabdees boru harkachuu dandeessa yoomma dhabdees obboleessi gargaaruu danda'a yoo dhabdees nama tokko bira gortee jiraachuu dandeessa garuu immoo akhiraa wanni akkasiin jirtu namuu nafsiidha lubbuma tiyyaa naa baasuudha namuu wooma hojjete galata galfamachitti wanni akkasiin jirtu garuu immoo taniin isinii himu addunyaas dhabdanii akhiraas hin dhabinaa jechuudha ammagaa jannanni bareedaan sun isinin dabrin ji'itti himi jemma lahum jechuun ammaasiis isaanii taadha akhiratti min fawqihim jechuun gubbaa isaaniiti zulalun jechuun hagooggiin minan naar jechuun ibiddarraa taate jechuudha gubbaan ibidditti hagoogama wamin taatihim jechuun jala isaaniiti hise zulalun jechuun afanni isaanii taadha jechuudha ka gubbaati yoo hagooggii jennu ka jalaatiin ammoo firaasha jenna jechuudha afata saniifuu malaal afanni keeysaniis ibidduma uffanni keeysanis achitti maas ibidduma beekaa ji'iini jemma zaalika jechuun isa sani azaaba hamaa akkasiisanii yukhawwifu Allahu bihi cibaadahu rabbiin gabroota isaatiin sodaachisa kun waan namaan sodaachisu rabbumaa qaba tanatti himimee yoo tana booda laafuu baatan dantaa isaaniiti yaa cibaadii yaa gabrootan kiyya fattaquuni anuma sodaadha waan biraan sodaatinaa jemma rabbiin ha sodaachuuf haqa qabu anuma malee waan biraatii miti anuma qofa sodaadha ana ka azaaba hamaa akkasiisan qabu yommuu na sodaachuu baattan galanni keeysan kunoo kana je gubbaadhaan uffata isinii ta'a jahannam jalaan ammaasiis afata jechuudha
والذين اجتنبوا الطاغوت فهلا جرخنا أما قوة طاغوت جبرون أكنتو فهلا قنام والذين اجتنبوه ورفقاتا الطاغوت يجون تابوت جبرورا أو تجبرورا طاغوت يجون كل ما يطغو به الناس حد وجن وما علمنا ما دان قاد أن اتدبروا تكا يجودا فدنا لبوتا فدو شيطانتا فدو مخجبروتا فدو وان فيتتا يجودا وما نمني دانقا خايمسانين اتدبروا شريعة را اتنبو سنتو طاغوت جاماجان garuu moomatootiin isaanii namshanii haajaamu malee san qofaa miti jechuudha. Xaawuuti jechuun wooma namni ittiin daangaa dabree hara malee ittiin deemu. Ayyaabuduwaa jechuun isii gabbaruu irraa warri fagaatan amma ibaadaa irraa fagaatan malee as bira teessuus hin gabbaranidha baramma. Naam dhuguma walladhiina ijtanabuu warri fagaatan axxaawuuta jechuudha waan daangaa nama dabarsu. sani irraa warri fagaatan jechuudha ayyaabuduha badalan makun isii gabbaruu irraa ka fagaatan badalul istimaal jedhama harritti isii irraa fagaattu takka bakka isuma sanuu biraa fagaattee bakka fagoo jiraatta yoo isuma bira jiraattee immoo isiin gabbartuudhamma bakki jabduun laalamtu immoo xaaguuta bira jiraatus isii saniin gabbaruudhamma rabbii wani deemuuf namni isii bira jiraatee isii gabbaruu irraa if qabuu danda'e hoggaa biraa fagaate gaa irraa if qabuun isaa أولان بكما جتشوفي أيابدوها جئم ربين أيابدوها يسي قبرورا والرفقاتا وأنابوا إلى الله قال ربي قديبي دوغا توباس بديس كان يا ربي دي فمن أقول جاني قال ربي ديبيا لهم البشرى جي إذا سنقمتشوني ثاني تاتوا دقويا قياماتي فبشر عبادي قبروتا خيسا ناقمتشي سيا إرقما خياد دنيا مرتو جي dhuguma jannataan naa gammachiisi isaan sun warra akkami dhiiroo gabroonni meekkanaa kun himuuf deeman maasiisi ajjektiifi isaanii gana ibsuu deema jechuudha sifa isaanii maalummaa isaanii gana himuu deema maati wa'aalihim jechuun warra isaaniitis kadhabanii je jannata keessatti jannata seenanii huural eeynii fuudhuu warran harkanne sanii jechuudha Uraleinin isaanii biraa bakute ga isaanii biraa bakute silaa hoggaa jannata seenan harkatan san dhabanii harka qullaa jahannam seenan jahannama keessan nama wal fuudhu takkaan dhageeyseet jaarsaa jaartiin uchitti waliin fuudhuu bar namuu kopha gubataa gubatuu malee waan takka wanni fedhinnaa lubbuu jaan takkan jirtu ichi keeysa saniifuu warrumaa'uu dhaban guutumattu fedhuu warra addunyaa kaasirraa kanatti dhaba fedhuu ka jannataa bareedaa san dhaba ati wanni fuudhaatu hin jirtu jechuudha. Sani nama dhugaan kasaare jechuun waa ka addunyaatti addunyaa qabeenya kana dhabe kanaa miti kasaaraanii. Jaartii isaanii sanii sujumasii kuteeni gaagara tokkotti hin beeyne amma ati yoo isaanii wajji jallatte achuma isaanii wajji jirtimma. Huraleeni san eenyuu fuudhaadha. Ati namaa dhabama jetteeti bakka haasii kennanii ati fudhadhu. Jira kun beekama bootaan isaaniitu qabamee jira bara. Hadiisa Abii Hureyraa keessatti maal jedhe namni hundinuu bakka lachuutu bootaa qaba jee bara. Jannatarraayis bootaa qaba jahannamirraayis bootaa qaba. Saniifuu yoonii fi inni amanee amantii rakka du'u taate bakka silaa inni silaa jahannam keessaa qabu san ummata kaantu dhaqee guuta jechuudha. Ka silaa kaafirtichimmaasi si jannata keessaanii qabaa jedhamee haasawame san yoo qaceelechi seena jedhamee ta'e isaa qophaa'e san achi hoggaa dhaqee muumintootumaa dhaqee guutammaasiisi ilmaa jannanni bari yoo lafatti hafte rabbiin uumaa biraa itti uuma jedha. Hadiisa sahii kuniisi jahannam ammoo uumaa biraatti uumu gaasun zulmii taati maal godha malee isuma tana walitti akka deebitu fayyada'uun rabbu qadamahu jechuun rabbiin miila isaarra kaayatee fataqooluu ibiddi jahannamni jetti qaxiin jetti je guutame yaa rabbii hanqa guutame jettutti immoo dhiisu. Saniifuu uumaa haarawa uumee tamma dura badiin hojjetin fuudhechi keessa geessu jechuun kuni miidhaa guddaa. Rabbiin nama tokkollee miidhu xiqqollee nama miidhu uumaa haarawa chin geessu akkas godhee karaa saniin isee guuta
jannata immoo lafatti hafte taanaan duraan baallama seenee waan jiru siin guuta je'eenii uumaa haarawa uumeeti bakka saniin guuta ati tanaas maanuun irra jettaa deema boonasi irra xiqqaa warra jannataa jee bar irra xiqqaa warra jannataa nama addunyaa tana kudhan lalal addunyaa tana walitti deebisime bahaa fi lixa kaabaa kibbatti isii tana kudhan nama qabu bar duba tana keeysaa eeysa dhayxaa ummaatimma isii waliin ga'uu hin dandeeysu seekannaa walummaan sii gooti tana keeysa taa'eeti niin qotadha jaayaan ammaasis kudhachiif niin qotadhaa miraaza na baasii aboota isin nyaachuu hin dandeessu ani hin danda'u addunyaatu takkaan teenye naan qotadhaani bakka himaa jaayaan akkasin rabbiin miraaza baasee la karaa gaddachii gad akkasitti sii muree waan feete facaafadhu jedha ogaa inni facaasee ol garagalee ooyiruun duru jaraa bilchaattimma dafii oomishi ammaas oomishee fidee bakkatti guuruu dhabee karaa irratti guuree wanti karaa dabru nama dhorkitimmaasiis tumi gaa'ii waan itti naqu eeysaa harkummaasiisi sunummaa nuu cinqi bakka laummaa yashaa'uuna namuu waan fedhuun hirkataadha bargaa kasimi yoo hadhagaa guuruu fedhe hoo jiraa dhiiroo achitti kaan maalummaa jaallatu jiraachuun dhabu sheeminiin maal jee bara ameerikaa dhaqeetiin jehan achitti hoggaan laalee qoradhu akka namnitti jiru arkeetiin warra umaan beeyne kana booda aakirumattuu jannatuma keettu inni waa guuruun oolu na fakkaatti jehan inni kun saniifu waa barachuu gaariidha dhuguma namu waan fedhu hirkata jennaan nam dhugaa namni baafuu dhufe hin jiru sun sanaa jennu haasa'umaaf jenne malee dhugaadhaanii miti qulji ايوه الذين يجون جرسون فبشر عبادي ان لما غبروتن كيسنا غمچيسي غبروتن سمالينا به قريم انغا الذين يسان سنوجي الذين يستمعون القول ورجچ دغيفتني فيتبعون يجون ديمني احسنه جچون irrabareeda jecha jala warra deemani jechuudha amala jechuma hundaa'u hundani dhageen amala gaarii si dhageenii hamtuudhaa si dhageen saniifuu gaaruma san jala deeman tanumarra isaanii caaltu san jechuudha yoo alladhiina isaan sunuu yastami'uuna alqawla qur'aana dhageeyfatanii fayattabi'uuna ahsanahu je muhkama isaa jala ka deemani ka hiikkaan isaa dirree teessu jala deeman lamma mutashaabiis irraa dhiisaniituma mutashaabiis rabbi irraa bu'e jedhanii dubatti amanan ka hiikkaan namarra wal fakkaatu jira ka isaanirra wal fakkaate san akkasumatti irraa dhaabbatanii warri immoo jallinni qalbii keessa jiru maal jala deeman je duraanuu mutashaabisan jala deeman amma saniifuu bakka isaa dubbatutti imma rabbiin ruuxii isaati je ruuxii isaati jennaan kunoo kun ilmoo isaati jechuu kenna jeetuma asumaanichi fiiga jechuudha in huwa illaa abdun an'amna alayhi sirraa darbu silaamuu kamiin kan amma ka dubbii adda baase sirritti jala muree ka waan inni ta'e kanuu hime jechuudha kana dhiiseetuma inni kanuma silaa jallinaa san jala hiikkaan isaarra wal fakkaatee isaafuu dambayisan kan warra beekumsa keetti daga hidhatee beeka malee cuftin beeku rabbii tokkicha malee yookiin namni biraan beeku warri beekumsa qabu suniis rabbi biraa dhufe jeetumatti amanamma alif laam miim jecha joo kana fa'aan hiikkaa barbaada jedhammaasiisi inni kun maanaa galuu dhabeedhamma saniifuu bakki isaa galtu baay'ee jira bakka isaa galtu san qabachuu dhiisee gara biraa deemaadhamma saniifumma alladhiina isaan sunuu yastami'uuna alqawla warra jecha dhageeyfatanii fayattabi'uuna deemani ahsanahu jechuun jecha dhagayan san keessaa irra bareedaa jala deeman mee maal jechuu ammalaa dirqamaa fi ruqsaadhaas ni dhagayan ruqsaa qofa barbaadaan oolanii dirqamuma san jala deemaniidhamma akkasimi yoo alladhiina yastami'uuna alqawla jecha dhagayan nama isaanii waajuu dhagayaniiti fayattabi'uuna ahsanahu ja irra bareedaa isaa jala deeman jechuudha fakkeenyaaf namni tokko ka'ee yoo isaan arrabse bakka sanatti maali irra bareedaan namuma saniifuu dhiifama godhuudhamma afuwii dhiifama godhan amala kafalachuu fi namarraa kafalachuu fi namaa dhiisuu har'a bareedaadha hoggaa wal madaalchifnee ilaalle namaa dhiisuutu irra bareeda san qabatan isaan bakkuma hundattuu woomarraa olii qofa ka barbaadan sani je yastami'uuna jemmaasiiti namni muuminaa jedhan wanni inni baay'isu jecharra dhageeffachuu baay'isaa jedhan amma tun aadaa nama muuminaati Ahmad ibn Taymiyyah maal je rabbiin hogguma arraba tokko nuu kennee gurra lama nuu kennuu dhageeffachuu baay'isaa jechuuf deema
dubbiin moo xiqqeessaa jechuudha. Dubbachuu keetirra dhaggeeffachuun kee har'a baay'attuu jechuudha. Laal muuminni yeroo baay'ee dhaggeeffatoo sana heddummeessamma. Waan gaarii hoggaa himaniis sirraa dhiisee biraa fiiguun aadaa nama muuminaatii miti jechuudha. Alladhiina yastami'uuna alqawla isaan sunuu warra jecha dhaggeeffatanii fayattabi'uuna deemani. Haasanahu jechuun irra bareedaasaa jala deemanii bakkuma gaarii keessaa qabatan jechuudha. Ulaa'ika jarri sun alladhiina hadaahumullahu warra rabbiin isaan qaceelche. Wa ulaa'ika isaan sun hum ulul albaabi isaanuma warri qalbii fayyaa qabdu qabu jemma rabbiin. Warri lubbuu fayyaa qabdu qabu isaanuma yoo taatan jara kana taaje afaman haqqa jemmaasis deebi'ee gaa jara kana lamaan wal dorgomsiise. Dura warra azaabaa dubbate garagalee warra jannataa dubbate isaanuma kana wal madaalchisee maasiisi afaman haqqa jechuun afi namni mirkanaawe je afaman haqqaalee jechuun afi namni isarratti mirkanaawe kalimatul azaabi jechi qixaaxaa sun jechi adabaa kanuti jenne sun kami dhiiroo sun amma gaa la'anna jahannama min aljinnati wannaasi ajma'iin ibidda jahannam shayxaanaa fi nama kana hunda warra isa hordofeeniin ibidda jahannam guutaa sanimma namni jechi kun irra mirkanaawe kaman yakaafu jechuun akka nama rabbi sodaatu ni ta'ee je kaman yakaafu bakka tana godhanne jechuudha. Amala dubbiin oduma deemtuutu ciroo hirkataan akkanumatti rarra'ee hafe jechuudha. Afa mana qaalee afi namni isarratti mirkanaawe kalimatul azaabi jechi adabaa keenya sun kan irratti mirkanaawe ibidda jahannamiin isin guutaan sun warritti mirkanaawe kaman yakaafu je akka nama rabbi sodaatu ka jannata seenuu saniin tokko jemma tokko miti tun deebisaan nu bira jirti yoo kiyu maal jenna je jawaaba bakka tanatti afa anta tunqidu man finnaarii tunu himu jiraa je deebisa maal jenna duuba afa mana qaalee jechuun afi nama isatti mirkanaawe kalimatul azaabii jechi adabaa keenya sun katti mirkanaawe tuqlisuu jechuun ati isa san baasuu ni dandeeysaa je azaaba duraa baasuu ni dandeeysaa afa anta tunqidu jechuun ati ni baafta amma minan naari jechuun ibiddarraa nama baasuu ni dandeeysa amma ati mee yaa ergamaa kiyya hin dandeeysu namaan an azaabatti murteeyse azaaba duraa baasuu hin dandeeysu taa'e je'ema rabbiin gaa saniifuu warri jannataatii fi warri azaabaa tokko miti warri qixaanni keenya adabni keenyatti mirkanaawe jechi adabaa sun kan irra mirkanaawee fi warri rabbi sodaatu tokko miti afa anta tunqidu jechuun ati ni baaftaa yaa ergamaa man finnaaree warra ibidda keessa jiru baasuu ni dandeeysaa saati hayyama keenya maletti yoo nuti hayyama siigooni malee dandeeysaa hin dandeeysu jala murimmaas tanagaa laakiin alladhiina attaqaw rabbahum jee garagaleemma garuu immoo warri rabbii isaanii sodaatan la'um isaanii taatuudha gurafun jechuun fooqiileen isaanii taatuudha min fooqiyaa isii gubbatti maasiis gurafun mamniyyatun fooqiileen jaaramtuu taate kana jirtu jechuudha. Amma jannatuma keessattuu namni wal dhaba akkuma addunyaa keessattuu sadarkaan namaa wal dhabde je'ema rabbiin warrummaan amane kunu walii oli isaan sun la'um isaanii taatuudha gurafun jechuun fooqiileen min fooqiyaa isii gubbatti maasiis gurafun mamniyyatun jechuun gamoon jaaramtuu taate jirtu tajriitanii haatumiin taate jalasiidha al-anhaaru jechuun laggeen jannataa hundi achuma kan hirkatan jechuu barwaacufa waadallaahi jechuun baallama rabbiiti kuni waadaa saati rabbii waadaan diigu laa yukhlifu llaahu al-miicaada jee kunoo inni nuhime rabbii waadaa isaan diigu warra amaneef kunu kana baallama seenee jira kana waadaa galeefii jira saniifuu warri amantan abdadhaa jee rabbiin isinummaan imaana irratti du'aa malee islaminaa irratti booda'anaa malee kunoo tanaa isinii jira alam tara jechuun saatin agarree yaalma namaa jeemmaas yoo kiyyaa ergamaa jechuu dandeenya annallaa rabbiin anzalani buuse mina samaa'i duumeysarraa maa'an jechuun rooba yookiin bokkaani buuse fasalakahu jechuun bokkaa kana ni naqe je yanaabii'a jechuun burqaa godheeti yookiin yanaabii'a jechuun burqaa godhee naqe dhugaa filarri dachii sana jala jechuudha amma laawwooma samii bu'eetu lafa tana jalatti burqaa tahee jiraata
yoo roobni samii bokkaan samii dhaabbatee kadachiituu ni qallata beekamaadha achii dhufa jechuudha. Fasalakahu jechuun rabbiin bishaan samii bu'ee san ni naqe. Yanaabii'a jechuun burqaa godhee naqe fil ardi jechuun dachii tana keessa gadi naqe jechuudha. Thumma yukhriju bihi jechuun eeganaa isa kanaan ni magarsa ni baasa jechuun bishaan dachii keessaa saniin. Zar'an jechuun waan ummanni facaafatu ni baasa. Mukhtalifan alwaanuhu je bifti isaa yookiin halluun isaa wal dhabaa wal dhabee jiru baasa jechuudha. Wali lafaamaa jirummaa halluun isaa takkaa miti. Magariisaa jira, gurraachaa jira, diimaa jira, daalachaa jira. Akkasitti baasa. Summa yahiiju jechuun eeganaa ni goggoga wanni kun. Duraan jiidhaa turee lakkuma taa'uun goggoga. Fataraahu jechuun isa ni garta. Musfarran jechuun daalachooma ta'uu garta. Bifa jijjiirata. Summa yaj'aluhu jechuun eeganaa isa kana ni godhammaaf. Marguma duraan jiidhaa ture san goggoysee daalachoomsee. Summa yaj'aluhu eeganaa isa ni godha. Huxaaman jechuun bututaa godha jemma. Laafaa godhee timma qilleensi fuudhee deemaani. Isuma duraan qilleensi sochoosuu hin dandeenye kana eegana maal godha jechuun qusaasha deebi'ee isuma kana qilleensi kutaani jaan. Inna fi zaalika kana keessatti la zikraa gorsitaadha. Li'ulil albaabi jechuun warra lubbuu fayyaa qabdu qabuufi maaliif fide dhiiru rabbiin ayata kanamma. Naam isa kana wanni fideef rabbiin akkanatti margama garsu sun ilma namaa kaduu guyyaa qiyaamaa kaasuu irratti dandayaadha jechuu garsiisuufi jaan. Yookiin hoo muumintootaa fi kaafirtoota dubbachaa dhufe fakkeenya maali innummaanu fakkeenya qur'aanaa fi qalbii ilma namaatii jaan. Mee quraanni sun akka bokkaa samii bu'ee sani quraanni kun hoggaa gadi bu'e je fuudhee qalbii ilma namaa tana seenee immoo wanni inni keessan magarsu maali muumintoota keessatti taqwaa rabbii sodaa rabbii magarsa jechuudha. Garuu immoo jara kaan keessatti akkuma dachiinuu bakka gariin magarsuu dandeeyse bakka gariin hin magarsine warri quraanni qalbii isaanii hin magarsines jira jechuudha. Naam sanii fi fakkii sanii nu garsiisu jecha rabbiin isa kana godhee kunoo himuuf deema wali nu duubarra laalammaas tafsiira ilma kanaaturra walit deemaa jaan. Afaman sharaha Allahu afi namni rabbiin bal'ise sadrahu qoma saaya lil islaami amantii isliminnaa tanaaf kan rabbiin qoma bal'ise fahuwa jechuun inni sun alaa nuurin min rabbihi je ifaa yookiin ibsaa rabbii isaa irraa ta'e irratti hajiru jedhamma. Ibsaan kun maali beekumsa rabbiin isaa kenne san irratti kan jiru quraana jala deema hadiisa jala deema. Namni kun kaman qasaa qalbuu jechuun akka nama qalbiin isaa goggoydee sanii miti. Jawaabni bakka tanaa maalimmaas kaman qasaa qalbuu jechuudha. Afaman sharaha Allahu afi namni rabbiin bal'ise sadrahu qomasaa bal'isee lil islaami jechuun amantii isliminnaa tana fudhachuuf qoma bal'isee kaa'eef laalamma. Fahuwa inni maasiisi alaa nuurin min rabbii jechuun beekumsa rabbii isaa irraa ta'e irratti hajiru je. Beekumsa quraana irraa fudhate beekumsa hadiisa irraa fudhate irratti jiraata. Namni kun kaman qasaa qalbuu akka nama qalbiin isaa goggogdee ni ta'e hin taane maaliif qasaa qaddara dhiiroo bakka tanatti faweelu lil qaasiyati quluubuum jechuu ta'a innummaanu itti akeekee jechuudha. Jawaaba gatame san shiroo if dandayaa kute san akkasii jennee kana qaddaruu dandeenya jechuudha. Faweelun jechuun lagni jahannamtaa lil qaasiyati quluubuhum warra qalbiin isaanii goggogdeef min zikrillaahi zikri rabbiirraa gorsa rabbiirraa yookiin maquma rabbii dubbachuu kanarraa'u hani qalbiin isaa goggoyde nama saniif lagni jahannam keessaa tokko ta'a jemma. Edaanuu kan immaa qomti isaan bal'atin warra qalbiin goggoydeedhamma. Wa inna abaada quluubin naasi min rabbina irrahiimi qalbuun qaasii jaan. Namni akkaan rabbi irraa fagaatu nama qalbii isaa goggoyduuti jaan. Namni qalbii goggoyduu qabu hoggaa zikiriitiif hin jiidhu quraanitti himamuus hin jiidhu wannummaan isa jiisuu hin jirtu jechuudha. Ulaa'ika jarri kasee sun fi dalaalin mubiinin jechuun jallina mul'ataa keessa jiran. Mubiin jechuun hadirree taa'u
kadhokaatan qabne keessa jiran namni bakka illee zikrii rabbiitti hoggaa maqaa rabbii dubbatan qalbii isaa goggoydu ka hogguta kallee qaxam je'ee azaaba rabbii san hin yaadanne akkasuma maatii qaxam je'ee dandeettii rabbii san hin yaadanne mee eegimmaasis fiduuf deema muumintoota hoggaa quraanni qaraamu waan isaaniif dhagahamuu himuu deemamma Allahu rabbiin nazzalani buuse ahsana hadiisi irra bareedaa haasawaa kana buuse jedhan maali dhiiroo mee haasawni bareedaan sun kitaaban jee kunoo badala godhe fideennu kitaaban jechuun qur'aana mutashaabihan jechuun wal fakkaatu bareedina keessatti jechuudha ayata kana yoo dubbiftees sayyoo dhayxees bareedina isaa keessatti waluma fakkaata jechuudha amma saniifuu wal qabatee deemuu keessatti umarrattis wal fakkaataa deema bakka hedduutti immoo saniin fassaruurra mutashaabi'aniin bareedina keessatti jechuudha ergaan inni dabarsu ergaa bareedduu ta'uu keessatti ka wal fakkaatu sanni buuse masaaniya jechuun lama lamaan ka deemu jechuudha ergaan inni dabarsu mala waa lama compare and contrastiidhaan deemamma meekkam jannata dubbatu azaaba muumintoota dubbatu kaafirtoota akkasini akkanatti wal cinaa qabaa deem addunyaa dubbatu akhiraa naam inumammaatiis marga tokkos yommaa haasawee marga sanii wal faalleessummaatiis dhiira yoo dubbate dubartoota akkasitti bakka warra samii yoo dubbate warra dachii akkasitti wal cinaa oofaa deema jechuudha maal jechuufire nama aqlii sirrii qabuutu quraana kana keessa gaqarquu danda'adhamma nama dubbii wal cinaa qabee ilaaluu danda'umma masaaniya jechuun lama lamaan jechuudha cimdiidhaan haasa'u taqsha'irru minhu jechuun kan isarraa suukannooytu jechuudha taqsha'irru jechuun shur jetti ogaa quraanitti himamu jechuudha taqsha'irru minhu je kan isarraa suukannooytu kitaaba sanirraa jechuudha sababaa isaatti ogaa isatti himan ni suukannaawti juluudul ladhiina yakhshawna rabbahum coraan yookiin gogaa warra rabbii isaanii sodaatanii ni suukannooyti suukannaawni beeytanii shurru jeelaa qaamni kun atuu gizee qalbiin tee fayyaa qabdu hoggaanii fi gorsi himame gizee quraanni bareedee sirra qaraame qaamuma kanaatiitu gubbaarraa kaasee hanqa jalaatti shurru siyya yeroo soomanaa fa'a jirti wanni akkasii suni hoggaa qalbiin namaa fayyaa qabdu jirti imma taqsha'irru minhu jechuun kan isarraa shurru jettu juluudul ladhiina yakhshawna rabbahum jechuun gogaan yookiin coraa warra rabbii isaanii sodaatanii shur jettee ثم تلين جتون إجنا خاني لافتو جاية جلودهم جتون قران ثانيتي في يخي جوجاني ثانيتي في وقلوبهم جتون قلبي ثانيتي خاني لافتو إلى ذكر الله غير ذكر ربي تلافتي تسجبويتي جتودا أما لا جزيتم شرجتي جزيتم لافتي ديرو مما لالوغا هوغاني في آية عذابا دبتمتي شر جاء جتودا بقى شرا مسلم توتا hoggaan moo aayanni jannataa dubbattuu dhuftee ni laafti qalbiin isaanii tun jechuudha gammaddee xiqqoo laalee unoo tasgabbii takkaa itti dhagayama jechuudha gizee azaabni himamte immoo dhiiroo akkaumaan tawaanju sodaarraa akkana qaamni isaanii kun hollatuufaatu argama suufanni takkaatiitu qaamaayyaa gizee aayanni jannataa dubbatamte immoo tasgabbii dhufaa fi akkasin wal keessa laalamma kunu kanatti fida kompeeriidhaan wali dhufu kanaa baramma muumintoota hoggaa dubbatan xiqqoo akka waan tasgabbaa'aniiti hoggaan moo kaafirtoonni dubbatamu sodaan dhiiru anummaanu isaan san ta'uun dhabdu coraan akkana dhaabbata jechuudha bakka jira muumintoota wali rabbiin lama lamaan oofuuf sani gorsiniis akkana ta'uu qaba azaabuma qofa himaa ooluun sirriidhaa miti jannatumu qofa maasiis bal'inuma qofa namatti himaa ooluun sirrii miti wal keessa oofaa jechuun rabbii wanni akkasitti lama lamaan oofuuf jechuudha zaalika jemma rabbiinga qur'aanni suni je zaalika jechuun wanni irma walitti dubbatame kuni yeroo qur'aanni qara'ame hoggaa aayanni azaabaa dubbatamte coraan isaanii suukannaawee akka sirrifachuun sun hoggaa immoo aayanni jannataa dubbatamte qalbii muumintootaa tasgabbaa'uun sun hudallaa'e jechuun qaceelloo rabbiiti yaadibii rabbiin isa sanitti ni qaceelcha man yashaa'u nama fedhe qaceelcha qaceelloo kanaa tana nama hundaan kennu jechuudha nama fedheef kenna waman yudlilillaahu nama rabbiin jallise famaa lahu min haadije
namni isa qaceelchu inumaa hin jiru jechuudha. Itti himtaami quraana guutuutti himi inuman qaceelu laabrarii quraanaa keessaa waa galuun qaceelu jechuudha. qalbii isaanii tasgabbaa'oo jennee bareegana sitti himee akkasimi coraan duraan akkasi si dhaabbate sun maal ta'a jechuu bakka deebi'a jechuudha. qalbiin ta'e suniiti ni tasgabboutiidha. kun wanni kun kana fiduu danda'u maaliree qur'aana qalbiin isaanii bakka takkaa jiraachuurraa keessa gad ilaalanii wanni kun itti dhufuu dandeessiidha. magaa dhuguma kun arkamuu danda'ama. ifirrattuu maasiisi jarrabuu ni dandeessan. yeroo baay'ee yoo quraana qaraate qalbiin ilma wanni quraanaatti qalbii namaa laaffisu inumaa hudachiisan irra hin jirtu yaan yoo quraanni sirra qaramee ta'eetumaafuu quraana amma dubbisaa oolte wanni kun sir dhufti jechuudha. nama hundi hin qabu waan kana yeroo hunda hin jirtu maasiisu wanni kun nama imaana sirritti imaanni isaa guutamee waan kana qaba. yaadii bihi jechuun waan kanatti rabbiin ni qaceelcha akkana ta'uu tanatti jechuudha. mayyashaa'u nama fedhe yoo zaalika jechuun quraana yoo deebifne zaalika jechuun quraanni kun hudallaahi jechuun qaceelloo rabbiiti jennummaanu. yaadii bihi quraana kanaan ni qaceelcha mayyashaa'u nama fedhe ni qaceelchaani jen yoo bifarma olit dubbanne tana qabaachuun kun qaceelloo rabbiiti malee waan abbaan isii godhatu miti jechuudha. ومن يضلل الله نما ربي جلسه فما له من هاديه هاني سكاجيل تنجرو هدا ولني سنكاجيلو يجودا akkana yaaninu basara womanatti mamani sirtime afama yattaqi jechuun afi namni eeggatu je biwaji fuula saati namni eeggatu ila namni fuula saa kana gaachina godhatu jechuudha. su'al azab jechuun azab qixaaxa hamaa akhiratan namni fuula saatiin eeggatu yoomal qiyaamati guyyaa qiyaamaa jechuudha. amma kana jechuun akka fuula namtu hin eeggatutti hin jiru baramma fuulaatiitu waan jalqaba ibidda seenuuti ilaalama. azaaba hoggaa seenan ummannummaan ummataan gasseen dura bakki azaaba dhaytu eeysa fuula kana jechuudha. addunyatti immoo maal goota waan takka firraa hoggaa deebisu harkaan firraa deebisu. amma jarri kunoo duuba harkaan deebisuu dhabee fuulammaa firraa dhoorka waan kana dhiiroo harki isaanii hidha jiraa jedhan hasbiidhaan yoo keessan salataan hidhamee waan jiruuf harkaan waan takka firraa deebisuu hin danda'an. amma bakki isaan firraa azaaba eeganiin eeysa fuula kana jechuudha. fuulaatiitu jalqaba waan azaabatichi aanuuti qaama kaaniif maal ta'a wantee ta'a yoo akka gaachanaatti ta'a jechuu bakka fuulli silaa amma fuulli qaama namaa keessaa bakka sharafa qabdu. amma lafa keenya nama tokko dhagaatti darbatte mee dhagaan kun haa ijana dha'u ni gartaa jira. bakka biraa yoo dha'ees beeku kan maloluu taa'u mee silaa ijana dha'e yoo jaammaasiis takkaayis. saniifuu bakka sana keessa meeshaan jabduu waan jiruuf fuula kanarraa waa hedduu eega jechuudha. afama yattaqii je afi namni eeggatu biwajii fuula isaatiin su'al azaabi adaba hamaa akhiraasan namni fuula isaatiin eeggatu yoomal qiyaamati guyyaa qiyaamaa namni kana fuula isaatiin eeggatu kamallee isa kazaalika jechuun akka nama akkas hin ta'iniitiime akka nama azaaban seenneeti namni sun jechuudha. inni sunii fi warri jannata seenummaa dhugat tokkumaa je wal cinaa qaba laala masaaniyaanu akkanuma baramma lama. waqiila jechuun ni jaama guyyaa qiyaamaa lizaalimiina warra lubbuu isaanii miidhaniin jaamuuf ta'a zuuquu dhandhama maa kuntum taksibuu wooma hojjettan hujuma teeysan dhandhama. azaabatti gadi facaaftee laan malaayikaan gubbaa dhaabbattee kuni hujii teeysan san dhandhamaa jechuudha. amma tunuu bar jecha qishinaati jecha isaan boochisuuti dhandhamaa wanni jedhan silaa waan mi'aawaati. ammaasi waan xiqqootu hixeef irraa dhiisu takka malee waan garaa guuttattuu miti. silaa akka badii teeysaniitiin inumaa kunuu isinitti xiqqaatee kana majuu tokko gartee. san hin dandeenyu maaliif jenna yoomal qiyaamati jee barinummaanu yoomal qiyaamatiin guyyaa qiyaamaa sani bakkatti wanni sun hojjetamtu himee jira laalamma. yoomal qiyaamatiin kanaa sitti hin deemne silaa yoomal qiyaamatiin dhufuu baatee dhugaa oggis karaan balla. amma immoo yoomal qiyaamatiin odoo as taa'u guyyaan isaan akkasi fuula isaaniitiin ibidda eeggatan sun guyyaa qiyaamaati.
warrikasi guyyaa qiyaamaa fuula isaaniitiin ibidda seenu sun kamallee isa kazaalika je akka warra akkas hin ta'ini ka ooyiruu bareedduu keessa jiraatu fooqii keessa jiraatu warra isaaniitii wajji jiraatu namni kun lamaan kun tokko umma dhugatti je tokko miti wal cinaa qabaa laalaati ka keessa isinitti tole tahaa jee rabbiin كذب الذين من قبلهم جتشو ورّي إسان كانان دراتيس نخجب سيسه ورّمكات ديبين مربين نخجب سيسه الذين من قبلهم جتشو ورّي مشرك توتا سيركس الجرو كانان دراتيس نخجب سيسه دبي وإسان قفامي إسان ودر لفجر تير خجب سيسون فأتاهم جتشو نسان التندفه العذاب جتشو نزاب نسان التندفه من أيث لا يشعرون بك إسان في الراق وبنك أمنيت التندفه جتشو دا bootuma isaan firraan eeyneen itti dhufe amma laaf fakkeenyaaf as fuudheeti bokkaaf haa dhabamsiisa isaan azaaba hoggaa jedhan ibidduma belbelu qadirree baheetti dhufu eegan jechuudha kana maal godhama bokkaa hoggaa sadifaa dhabamsiisee duumeessuma fidamma nuuf roobuu deema jaanii isaanii kanamma ol eegu jiru asuma keessatti azaabatti buusa jechuu bakka rabbiin akkas godha isaanii firraa quban qabne faa isaanumaa rafeefaa dachii garagalchaan hin maasiisi جرى فرعون فايا دچو قبض نماسيس فرعوني موسى في أمة موسى ولك بيت سدي في تجئ وتدرس فدته ودو فيغو غربسه نجچودا اكسمتي غربت ولد دي سلاسن بي خيچون دكم ينني إسان ما فرا قبن قبن من ايت لا يشعرون جچون بك إسان فران ايغني تدوف جي فذاقهم الله ربي لسان دندم سيسه الخزي يجون سلبنا في الحياة الدنيا جرو الدنيا تنقيزتي سلبنا دندم سيسيتي والعذاب الآخرة قروموها تو قطاني خاخرة سنيتي تو أكبر إرقودادا سنتو الرحمة أستي سنفني أشتي سمو بكتي ديمن تنرام تودا جمع لو كانوا يعلمون ودو بيخني سلا الدنيا رتيا سلا ويكستاني ري نم بيخني دوبا وجي بيكم سيسان فجدون بيني دا برمّا واني إسان بيخوان برا واني مو قرآن ثاني رابر بادوان برا ولقد ضربنا جئم ربي نبيرتنا فنيف ديما ورماتيس ولقد ضربنا والله اقمان قوني للناس المنا ما قنا في هذا القرآن قرآن خنا خيث